Sanibonani mphakathi, igama lami uBongiwe, hlala la eTsavo East. Ngibuye manje ekseni bengigolithile around past 7, close to 7. Ngibuya kwenye event so ngithembisa and then ngashika ngingena ekhaya and then mangena ekhaya ngezwe iscream somntwana ascreama. And then immediately mangivula umnyango ngiyezwa indoda nayo iscreama bese ngiqhubeka ngangena and then mangiqhubeka ngizwa abantu bascreama ngavula ifastera and then ngabona usisi alele esayidini awile. So makawile ngarasha eminyango ukuthi ngiyaphuma ngiyobheka ukuthi ubani nomuntu lo owile. And then mangisaphuma umnyango bongavuleki so ngamemeza umunye usisi we-CPF we-patrol abathi usisibusi ukuthi azongiphushela umnyango mayaphusha bekunabo makhelwane la estradini baphumile. And then ngambheka usisi inhloko yakhe like la baqeda khona ngenza isikontiri beyiwele ngale esayidini kancane so sambuyisa samlalisa ngesayidi la left so bekasheka agodola sathatha ingubo sambathisa and then abantu basho ukuthi ayi nomthele uyo omgwaze ngomese. And then mangigijima nomthele lo uze ka boyfriend yakhe uBoy wafika wathola lo sisi lo asendrumini. So makafika wakwata I guess makakwata wamgijimisa ngomese wamgwaza wawela lapha phansi. So mina usisi ngithola saphefumula sambathisa ingubo masigijima siyofuna unomthele sithi aphume lapha erumini azosichazisela ukuthi kwenzakalani why decide ukugwaza umntana abantu asitshela ukuthi umhlukumeza kakhulu ngithathela indoda uyamshaya indoda iyamshaya ngenxa yakhe. So that's why so unomthele udakiwe la khona so usikhathi isandla. So mase ngizwa ifull story kulomntana lo bengimuzwa amemeza estradeni uthi umntwana loya ubone usisi aphuma agijima unomthele wagijima umgwaza ngomese emcela because vele une scar elonini. So mama iscar leso sisibona amaphoyisa mawumvula la amgwaze khona lesivulekile. So I think usisi uwophele ngaphakathi. So usisi after a few moments nyana uvele wathula and then amaphoyisa mawafika unomthele makahleli lapha phansi phambi kwesidumbu lesalo usisi lo bathi uPoppy igama lakhe. Nomthele amaphoyisa mawafika bamfaka evenini amaphoyisa bavele bathi hawu nomthele wenzeni bashaya iveni ehamba. And then i-ambulance siyifonele immediately vele masibona ukuthi kwenzakalani ngaleso sikhathi leso. And then i-ambulance ayozifikela le ngaboma 8, 9:30. Yeah, I think close to 9 ambulance mayifika lapho. Amaphoyisa afike after the ambulance mawafika wathatha unomthele ahambisa unomthele by police station. Babuya sekabuya namaveni sekukhane bafaka ama-danger tape ukuthi abantu bangadluli sekukhane bathatha i-statement seku-after till manje usisipopi uhleli laphayana akafiki forensic akafiki. So sisi usisipopi yena mhlambe bomazi or cha bengamazi benginokumbona nje ahamba naye ubhuti lo bathi uBoy naye unomthele nyamazi ukuthi uthandana noBoy but yazi abantu mawababona ngeke ulokubuza into eziningi basibona boyithula benginobabona nje uzizwa. Okay, no siyabonga kakhulu. Okay, thank you.